mense. Still the light is not yet on yet. I'm driving here from VKB Mokopane. I'm gonna do soon I'm gonna show you guys how everything is working, but now I need to make it like this because yeah. Alright, girls and boys. Oh, sorry. Okay, I forgot one thing. I need something to take with me because always someone is struggling or something. So yes, I need a little bit of safety. Okay, girls and boys. Alright, that is not a sharp one. First I wanna take it. Side lights. This is now my 2 side lights. That looks, damn it, it's bad, fucking badass. Okay guys, yes, my like mean. Alright. Now you guys see it look like this. I'm gonna turn it that one because there's a car that's coming in front of me, and then after the car, when the car is gone, I'm gonna go to super bright. So guys, be with me, be patient. I see there's a truck. It's not a car, but it's super fucking bright. I can tell you guys. I like it. I like this light. Alright. I say, Papa, that's the bright light. Whoa! It looks amazing. It looks amazing. Really does. Okay, I want to see if there's some animals who's coming to challenge me tonight. Damn it, Moses. Father Christmas. She looks mean, people. She's looking mean. I wonder. Van nou daar kan hondjies wat my wil storm. Julle kom. Julle kom. Kom julle. Kom julle. Alright. So far nothing yet. Hulle het nie gedraai nie. Maar kyk nou. Dit is skerp as die lig. Shit. People, it's bright as light. I like it. Damn it. It's warm. It's super. You can duidelijk zien. Wow, it's amazing. Take a lot. This light is a beater. Wow. Nou oorgaan na hierdie kant toe want ek like om hier te ry, dis lekker. Ek gaan nie nou grondpad ry nie, ek gaan nie nou toets op die grondpad nie. Maar hy's jy kan alle kolle sien hier voor my. Dis lekker. Okay, dit skyn nie ver nie, maar dis nie plan om ver te skyn nie. Damn it. Ek het my wyd ligte
my ligte voor wat vorentoe uitgooi. Dis mean. People, it's really mean. Wow. Normally, okay, yes, still light here in front of Christmas assistant light, but I think here other side there's a lot of darkness. Oh shucks. Jy wil nie hierdie mean light wil draai nie. It's a 1.8 lume. 1800 lume here, this guy. And I feel my bearings are feeling good. Just okay. Ek sien, kyk daar. Kyk jy neem met daai gat af. Okay guys. That's good. That's progressive. Ek kan alles sien. Yes. It's so lekker. It's awesome. Oh my lord. Hello. What do I call it? Ek wil sien ek gaat eraf. Oh, shit. Okay people, what I can do is I'm gonna make the whole video until that time, okay? But when I get at home, I'm gonna load it up onto YouTube and TikTok and Facebook. So guys, you're welcome. Okay, with my Facebook, you will see the pictures also that is being taken with this bike. So, okay. Oh, shucks. Lekker. Ek weet van hy gat en hy gat. Hy sê laat ek miswillig en geraak gery nie. Ek het die lig gewys dat die ligte gat raak van ook. Alles op kap. Shit. Ek weet het nie. Oh shit. Alright. Ek het vergeet ek kan nog speed ry. Dit is lekker mense, dit is fun. Kijk ja, die lig. Ek tel letterlik white van die kant en ek jee. Dis super amazing. Ek wil try in die middel ry. Ek sê jou, ek is in die middel van die pad. Van daai sypaadjie tot met daai sypaadjie. Dis sy breedte van die lig wat hy gooi. Alright. People, that's freaking cool. That's freaking awesome. I like it. People ask me why do I took in photos, but I tell them I'm doing 2 different jobs. What the hell? Ja, dit is lekker. Dit is lekker om so te ry, julle. Dit is fun. Ja. Shit. Mense, as jy met die middelkol ry, gaan hy net so kol gooi hier voor jou. As jy met die kante gooi, dan gaan hy hom breed, gaan hy na jou toe gooi, maar hy gaan nie kol voor jou het nie. That's what I realized. Oh, leg. Kan ek julle wys wat ek bedoel as ek nou draai? Ek gaan nou wees flikker. Okay, dit is hoe hy lyk op 'n breedscreen. Okay, not so bad either to drive at night. It's the first one. That one. Oh, kyk hoe tel ek hom op. The point why I must drive work.
all of those lights on. I don't see the point because really my camera can catch everything on. Wow, it's amazing. Kom liggie. Jy sien mense, kyk daai graphic. Wow. That's amazing. All right. En sien alles wat hy optel. All right. Dit is net en die ene is 'n bietjie simpel. Dit sien die ene is 'n bietjie simpel, hy is 'n bietjie stupid, okay? Daai ene is al die ligte brand. Wat fuck? Ek gaan nou 'n bietjie stadig, bro. Ek kan wys hoe dit is stadig. You seen it like super cool. Okay. Ek dink hierdie ligte gaan my hou tot by die huis ook. So is cool. Sien elke hy catch elke ding raak. My kamera vang elke ding wat ek moet. So dis lekker. Nou, dat is nou terug. Hallo. Alright, let's go over. Sien die streep ook. Werner, ek weet seker weet hoe lekker breed is hierdie ligte. Kyk, kyk. Okay, cool. Ek het nou foto's van al die 3 skatiere gedoen wat ek moet, as julle die video's kyk, as julle sien wat daar gebeur het. Ek het foto's geneem van terwyl ek op recording is. Dis maar cool, I like it. Damn. Kid is arrogant. Oh, lekker. Ek ry nog steeds op daai 2 streepies van die werk af en ek het intussen met die ligte gespeel. Ek ry nog steeds op daai 2 streepies. Sorry mense, ek ry nog in die middel van die pad. Ek kan nou enige tyd ry. Sy is stap. She's handled it perfectly. En ek like hierdie lig. Ek regtig like. Baie. It like super awesome. I like it. I love it. Wow. Sorry, I'm driving on. Hello. En deze zegt ze, fuck it, wat tel ik de rij op?
Hulle het nog nooit sulke skerp lig gesien nie. Never. Ek weet nie waartoe ry ek nie. Ek fucking dronk gat ry so. Mense, dis lekker, kyk hier. Hy nou cool iets wees. Hy nou wees. So brakkie. Kyk. Sien, dit is so super cool. Ek like hierdie ligte. Ek weet dit. Ek maak daai lig dood en dan. Wow. Ek maak daai lig dood so. Alright, how you turn? You're so. Sorry. Asshole. You're asshole. Damn it, man! It's like super cool. I like it. I love it. So mense, sien jy wel? Koop hierdie goedjies by Takealot. Hulle is dit hier nie. Die mense wat fiksery. Maklik om te installeer. Ek dink nie jy twee van hierdie nodig is. Terug. Kyk hoe gooi. Kyk. Damn it. Perfect. Ek gaan nou in reverse. So mense. Ek het dit geniet. Ek hoop julle het dit geniet. Because it's something new what I did. Oh shucks. Yes, maar sy skerp. Dan moet ek eens what's that? Okay. Oh, koek. Dit is hy op 'n waskiet. Okay mense, goodbye.